Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Advisory Board pen kesu derabang phophan kelangdang. Wolong Komaji along Plantation Drive hajai me kedeng pon. Nijang Karbi Anglong lakha isi Dwaramla constituency ke parlo Amgori Krorong SGB Anparta Rat Cyclem Bangphu Modon Kro Sodet Par Julongsi Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Advisory Board Chairman Lipson B pen ahem an humridam padu sonsi keso dera Bangphu Modon Kro pen sitame Chinki Kanglong si keso keme daprangji apan akhir jumi hang pipong lasopi Oguri Mini Primary Health Center an sitame keso ke un e kecelangalong kupia bar saisika duri mapu kachiniji apan humridam padu sonsi hadak Oguri Primary Health Center in charge Dr. M. Das pen Chinki Chethan si rada pan mesen pen kelang dunji apan chuningri tekang News Desk Report Malong News. वो सिग्निफाइड सिरके बारनी वलंकमाजी नॉर्दर्न रेंज पंगलोकपेट वेस्ट डिवीजन लपेन लांगफेर मंडल कमिटी तुमपेन चिपतिर पिपन से प्लांटेशन ड्राइव माते थेंगपी अक्लिम की एजाय में के देंगपन पदु एक पेट मां के नाम पथेपी एनपन से वलंकमाजी चोमना सरपो लांगटिंग थेपी पिकनिक स्पॉट अलोंग कार्बी आंगलों ऑटोनॉमस काउंसिल ए माधुराम लेकथेरी देंगपेन से थेंगपी अक्लिम ए पनलु बांगसोलोंग कार्बी आंगलों ऑटोनॉमस काउंसिल ए माधुराम लेकथे नॉर्दर्न रेंज पंगलोकपेट रेंजर सरपो इंतिकाथार लांगफेर KCS अमेफु प्रेमेश्वरिंग टी लपेन लांगफेर विदिसी चेयरमैन दरसिंग रोंग पिपेन चेंगलोक के थेगेदिंग तुमचे तोंगदुनसी सायांग देंग मिसेन पेन बचुन पन वलंको मजी पेन राकेश रोंग फारनांग की पाल या बिरता मालोंग न्यूज नेलतुंदा थेंगटी के नेलतुमोनांग सेराबुन BMC में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी कुदो पोलांग आइलो लपेन EM साडंदाना सेराबुन यात लपेन निंगा आरोंग असों थेंगप्रांग की लोंग नांग सेराबुन बांगे केमिसन नांग थेगलो aku नेलतुंदा मथालो ये लासो थेंकी रोंगा की पेन सत लाना या को पब्लिक न सपोर्ट नांग किदन को बिसे नेल नेलतुम थेंकी रोंग की नांग को बाथे मने ला हेलो जे पिउ थेलों नंगे क्रेंग बम लो लांगा क्रेंग बम लो क्रेंग लो या तो लासी तो ऑक्सीजन ता नहीं तुम तेरेंग को ऑक्सीजन नहीं जो से ऑक्सीजन नहीं पुरो ते तो थेंकी नांग को कले ते मो अनिसिला सन वांग को या हल आईसी लो सन किसु होले मार्क्स लो को सिलेंडर चेबेक लॉक कोन लासोंग देंग बांग जुई ता है लासे हाला सोंग देंगे बांग भी पांसे नो ने तो जनरेशन में चोबेट को नेक्स्ट खुना जनरेशन में को सन कोने हाला सो फन के राइडिंग फन के ले तुम में थेंगपांग एनांग थेंगपी आरो एनांग को थेंगपी येलो ते तुम ऑक्सीजन के लोनी फन के इनो दा मुने आनिसिला तुम दिन पुआ नहीं इनो बिने ऑक्सीजन के दिन पुआ नहीं पुआ के थोम असो पुआ के थोम ऑक्सीजन के लोनी फन को ते अनो दिन पुआ के थोम के मुने दुख ऑन ऑन ने अलग लासी लासो टेंग से तो थेंगपा चिलो ते ऑक्सीजन लॉन्ग वेयर को प्लस इलो तुम के दो दिन नहीं साम दो को कंग साम दो को नॉन सन थेंगपा वे आनी सुआगो ते याता रेंग रे मेटा में खीटा में या जे जो लखाई दो सर बिनी कौन रोंगपान ना थेंगपी बिनी रोंग खारी सुरा पॉकेट तनन नालितम ला नॉर्दर्न रेंज पेन रोंगपान रोंग के ये फान टारगेट दो नेतुम टारगेट है अराउंड 30-40,000 बक टारगेट सब मुनितुम राधा तुम आनो नंग चितु तुम कोने टारगेट लो इनिंग के दोलो kasi yon an ke lada get ko le ko hati pura na ta eko hapo na ta eko lada mange just pini bangke kapang cheng to simata apone to chune relo monang tum press club hin de mena organize rani tum je rape nang lata isi nang tum ta nong dopo daka akorat ka do nong dopo ini dak langter BJP mondol la pemke daily tum northern range Belia no Monglopet arrange no jadi tum patir pi konsi ini hingpiarong IE labang so side em kono nadani litum jonna sarko akun long nada kiju adim ta si mission adim no masih ladani litum ini under committee lamen ke ranger tumpen patir pi konsi ini ni tum hingpiarong IE side itu ke damtang tarik open si cengkono wall environment day
tarik ko penceng konsini tum continue hingpia rong ki asai bani tum deng kono ate itum deputy prime minister tum kaching honai Narendra Modi ji lapen ke itum Assam sarkar long chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma sir lapen ke itum Karbi Anglong autonomous council itum kaching honai CM sir Dr. Bigara Mokang ke ha alang itum nanga pingkhada teng je pir thelong non thengpi nang jum pigan lo aso thengpi nang jum ajo ni si jitu climate sama kata cilar kacilar itu heklong sunang lo itu asinona bangkel itu thengpi gi asai bangke anutin same itu ot konongko kulaso alang itu tanah chunengri na pingkhada teng sini itu kedam tang tarik open up to August achiklo ano bangken itu Puson asai deng pon bonji sepini ni tu kadu gawe dak thengpia rongi ke rong pharu ini ra pharu ko thengpia rongi asai deng pon lo asila bangso asai ke deng long itu dak mithang table head arranger lo sarpo inti kathara ke hai alangli nile tu mono cerap nang ceto tu thengpia rong kadu gawe tan nang provide lo asoteng betini tumpini thengpi epon tapi ke mane yang si thengpi ke nang itu pulo tame dada ranger office mate ranger ke ai sapu ini kan harapan alang li pan cetong namo potang ke thengpi arong kan ke joy longpon wan ma thengpi arong ki lansi tum hana bangke ke bangiar ni bang ke mit tenon pir thelo tum theglong lo pir thelang mang ne bidam de sita dai tum kar biang long ile tum theglong lo je penang ana thengpi ge tum pan prang ana thengpi ge me mukata nan bibir dolo la misina krot okrai po penana la 5 foot 6 foot thengpi la theglong lo potang ke rok la sosi tum theglong aji rok kenang so purang te lage ni tu pudu na thai ve ba forest tum ben gadu ve ching bai pen si arok long lo purang te lage ni tu pudu thai ve sita rok ta rok nei sita nang litum erong thengpi rok lo pulodang te rong pharoi sia thengpi ge panang litum nang rideng nang litum mari deng lo deng polo erong thengpi ni pipet lo pulodang te la so alar ge ni rong pharoi si iji la so nang litum matha pon pulodang te lagai ini tum ge bangi pana ansu se mission po bisi ni lihin pen matha pon la to lo sir nam tang sir ko an ma thengpi rong ke la anchi ka chong hu tum ta to la so putha ku ke chong hu ke lage khai lama be horo lama be ke chonghu ko deng de le ke chonghu lo la ke chonghu tum da ai tum buji nang ko je pamutan ni lithan lo thengpia rong pipet pen alang li tum thengpia rong ki ji pana ning hang ma ni ma la so ba alang li tum thana la pen ke thengpi yo si kenang so do pulodang de lage ranger lo pate forest atom bana la li tum communication ching sai tam nang ko asote ke chela le tum pile rogi tami rokna forest pen thang kaping khada ve la pen ke kroi du na ve pulodang te ki chonghu bang kame chonghui de nahi bisi dilin ke matha ta Tum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.